Kipat bahan nong shong shnong jongko kerpong East Chantil District aga jing lang ba kila pelong hinin ke sngi kila penpau ke jing sngo bitar bat persha jori ke jing ne wahe shnong ko kerpong uba mithol lamurong ubala ai ya ke sernot NOC ya ke company Star Cement banshinai karkhana hapo shnong kinong shong shnong kila keno bakane kadai ke jing ne sop wahe shnong klem ke jing tim kipat ba nong shong shnong kashnong kerpong gadai kashnong kebadan hadu sanspa tam kinong shong shnong bat don kumba shispa kandai penyu teli long yeng kaha papo kilaka sumya kasai kejaka bat kathan kebadan bon bha motion bat kani kashnong kaha haka muryap border outpost Habakren chi pathai kubon uba Rowan langstang uloong bat kenno ba hakabedei bat kejingnya urang ba ashnong ula ya lenti da kaba sapsam hakaba NOC ya Star Cement ula ya soy ya kani ke NOC ru men hakini ki kendiat sngi balalen kata kapor prabaje men loong ru bau MDC kathan uba Grison langstang bat hakmat CM ke JJDC uba tombor shiwan bagi day ban shim ya kani ka kam ban pendu pendam no ya ke jinglong rang ba shnong ki bal ai jingkran ki kentop ru uba arki lamare kumjo ru ki long kemi na ka shnong kerpong kakong soy lamare kakong pli sumya bat kiwe kinong shong shnong kile thuru ba kila di ya hijaka jongki kibahe de ki hajar akar bat ye ki jaka kibala di sha uwei ubriu shimen bat ong ba ki klem di sapya ye ki jaka sha ko company Star Cement engu yo blai wadari da sumar I wadi yo income ni ha ni chnong ayong I karpong tenga hani wan kar perchajura mut ikam ka chnang karpong perchajuri ya ka Star Cement wa uchna ko ha kan ka chnang I te I wato I dang imi ha ka rep karyang upsabam sa kejabi ye khon yong I wato da ka rep karyang te I le dang yo I ya ka le er ka wa khut te impu kwa I ya ka le er ka wa tit I kwa chua ya ka le er ka wa khut ka mada ju imi kam porm chua kwa I jing iwa imi iwa mani jing imi wa fresh mun kwa I ya ka wan ketika Star Cement wong uchna ko hani wong wan ra ko I te kejut dan te kam ju le ikan kam jing tip yong I wato em dai thawi cha ka Star Cement I dai thawi cha ubru wa chimyak te im tip I wato wan ra u yo chnaw ya ketika Star Cement hani chnaw I te I percha juri nang pa da kam na perchawi te na I percha juri I kam chnaw karpong I percha juri wong kwa I uchna ketika Star Cement ha ka chnaw karpong Teta ini kentin kublisibun. Naliang kaman be ni por dewasnya buram ya ka. Dewasnya ngoyo belai em rengkat o I ka met ka wachat ka wanang de em lang ni de por sungi I kam kikian ki diaw ni por ya mi pers ya na ya mina kaliang jang ka percha ni por de kuble le ya kini ki social media ki de chim da ya cha chitom ki ya wan lang uya le lang wa I heni por de buram kuble yaki tenga kam kaman be ka wadakat no snam ima katula san paule snam irta yang hani yu sakhiat da mano ka wayap ha ka jing im ko yang I heni por tenga I kam ki nga kam kaman be dapat jengai bad asnyok si haman sin yang nga wayu da yap ki kian ki diaw I wada ju imi ha ka rep ka ki haka rep siin haka rep donia haka rep semrit haja da yo ilayung yo ki wadu ki wacha yo bor ki tedi ni ngakam kayi yo haini por wa chnang I mano uwi wam chimkhia ya ka im ya ka yap ka chnang ka thau ka yang I tedi ni ngara kalam percha haini por percha ya ka company I wam cha I uchna Star Cement no ha ka chnang ka yang I yo I to I kam I khon wadu chnang kendang I imi da ka rep karyang tenaliang yang ngate te kublai sibun I wawam cha sutom pi lemon ta yong I das nyau thu I wa pha I pi da ti bi kan ni ka hardang da wan ko I da chan yap I ka tu
te ngakar pada ya kipai ba waro uyen skami mhoi chai kata a factory bu chnaw heni kam da le klur maru he chnong pen klur maru ya i kipai ba tang chipau khasan ngut eki i wa prayung prosem ki yang ohe de lai ke cha office chadis chasan mala satai la san ki hyper privatization yau MTB san ki chadin tia upai ba ida percha jurika mcha tam cha sakhiat ika uchna ki ania factory kam le tu we i le mcha sakhiat i klem da hun upai ba klem da hun kirit kiria kiduk kisu ki concert konrangli ngahani por ngada percha sakhiat la du san tari ku benai junewari ngada percha nga ham san wa he chnong ya kamani ladam seu thu lang mhoi san klur mar me to ani to wo yak o im ki khian ki diao ki paten ki peji yong i ki khun ki siu ki yong i mhoi le thala me ni i percha juri ya o da sanyu kana e anosi khlam ti be da le ule di tu privatization yaw ngai ni tin ongai pi pai ba toy pai ba i habira manjur lang ang pai ba percha juri sai ka cha Khubule ya ke social media wa taplut por wa koridor ke yongki ban le se i jing komplain yongki longba ka yap ke im yong pai ba to pai ba Long kita wa i de le bor we chnong wa em jing tip longba ka im lang salang ka chnong ka thau ban la lori te hajrong kita ban i le em do dai thau ka company kat kam man pai ba mem dai company na kat kam te i kinong rep kinong riang ki wa sai da ki mlam lep bat yuluti i wa play kan galat company wa ujor persya yo he chnong le jubor klem da tip kalong yin kalong sem ki chnong ki thau ki yogi boro selen sat dang ite kintin bajba manjur bajba bengot benjor man ayu ayu beli na marbol ri sumarngi habaro kajing kajongi ba hadu kani ka kanta manta mangi yo manlok man pelong kumne kani dar barsinong na manta mangi persya ya kajing INOC u roma sinong cha Chakasar Cement Private Limited tengun na kumta na kalian jongi ni la pelong meeting la kumno arsin license kata ka be ka bangi pelong ka banongkong ni pelong ha sandruk Januari aja da pendriu bar kabar hatang ngam kan mau syu ngam kan mau ka tarik tamba ka kelas meeting ka bangi la pelong ha arfu sandruk u Februari aja pendriu ha kan meeting ni bro kumni ngi mi ha ka bar bang ha bor ngi mi ngi persaju bangi bangi ong yo warma NOC ya Kasar Cement namar bangi sini nidang im hakar periang bangi psa bami kun ki jongi hakat daga bangi kamai nakar periang bangi buskul ki bat pachai prasem ki kun ki jongi kumta bat lada me pidiang me lada me ay ya Kasar Cement bahkan yo lat panchna ka hapo puru sam joga jongi kan pensniu ka mariang ka bangi julong hakal erku suba to kumta i nagala ki jongi i hamla ki por bangi pelong meeting ni yeng percha bat bangi ong wadam ai kumta ina kinim jubuk no pak piliong ya kajing par NOC ka Kasar Cement Private Limited ni bersya jur ya kajing NOC jong roba snong sya Kasar Cement sya company Kasar Cement Private Limited kumta por nadu ka trik bangi sedang pelong meeting bat hadu kane ka sini bangi pelong hadu ban China factory ni bersya ya we snong ban China factory hapo upulsam bersya ya Kasar Cement Private Limited bangim sya ya ka banchina ya ka factory ka hapo pur sam joga chnong jongi tonggang apa kijak na hak tinongwe first of all I would like to give thanks to all of you as the citizen of Kerpong village you have spare your valuable time to come here to share each like this to strongly oppose to the headman and some of the member of the village council who issue NOC to the company of Kasar Cement Private Limited. So from all such, from the first meeting, we came like this on the same agreement. He keep it without mutual consensus of us. So from all side, today itself, we ban against to the Kasar Cement and also to the more especially to the headman and some of the member of the village. Before I'm conclude my speech, this is my humble request to the headman and some of the member of the village and also to the Kasar Cement Private Limited. Please consult that NOC who already given by the Wechong to you. Only thank you. Liang yung kamunong song selong. Ay burom yung press yung media you the one here sinong i chim yung kani kubor o wanra o pensinyaw chikamat ka perthai bro gawi
kayi ke jing em kam ini wani wo penyu chmat ka prathai kat kam ke jing sau thu ko yang ha ke jing ye to wa kan ka cement plant factory ka wada pensnyau kini ki he ke klam din yang ngai wi em kam ini ha ke jing ye to wo he chnong wa kat kam ka jing mut ka yong i paj ba ule uto de wiche de wich chit de wich now paj ba hen ha ke jing lai lu ti ki yong o da lai o de ko sop sop kam da snyau de chedin ong wa the live the sanyu ya ketika NOC ong hyper proud jimit kat kam ke jing san kat kam ke personal pre kam henry gnu ke jing tho ke jing tar ho ye tho de siaw em kam ye tho hawa chit hyper sni de nei te daw in liang yong ki paj ba da snyao ye ke jing klam yong ni ki he ke dap sedin da percha juri ye ketika jing le yong he chnong te kat kam te nga kam nong song chnong yang akhir ada penkit hagi porwarim da mana kamu wi ni kinong ilam chnong na du secretary nga setang wa chnong puyo okit ya kini kam ndai ka da mana na du secretary WDP secretary club hadu ki u chairman yang ko WDP hadu woro ki department da mat lut a ndai snau si ong wa ni man da man hau ni wa chnong le u ya kini kam ko snau si ko yap yo paj ba ndai te daw nga kamu nong song chnong wa manpa wa pa ye ga yap ga im yenyo hani wa pensnyau ye kini khubor chwuro ka perthai wa snyau ye kini khubor wa ka jinde yong wa chnong i ne liang yong i upercha yong paj ba to ne ka liang yong i nga ka liang yong nga na ka liang yong nga kamu nong persnyau ye kini khubor ha kini ka por bat kerpat ye ki press ki media wa wanra ki wa persnyau ki bat ha ki por persnyau ye kini khubor ha khmat yong MDC yong IWM burom ma krison nang stang bat ha khmat yong UCM yong IWM burom ma thombor siwat wa snyau ba wa chim ye kini khubor kam yo ni wa chnong yong I wle ye ka kam go wa pai ba mem ya habu wa pin hiaro na ka kardan wa chnong wa pendo pendam wa konsel ile wong kam te wa nga yu kamu he wa pai ye ka im ga yap yong ki pai ba yong ki nong song chnong lada kam hau ni wa chnong e ka sarkar e ka dis konsil ka power mtip I menu yap pai ba menu ye mensu pai ba snyau si wong te na ka liang yong ngau ong kentui ka sarkar dis konsil snyau ba le mar ye ka kam ho du penslam yo le se lada penslam lada chis tiao artiao sa ten ni kam upai ba yu ba khli I kat ni kat kam man ong he chnong de hini da mani yu ong man kam ka president rule penlai penau pai ba penman penau pai ba imsuk penau pai ba bicara pai ba kat kam te ka profesional pre kam kat kam ka rule ka dustur ye yong I ki khasi penar haklin saudong em nong yalam jit yu nong yalam kat kam te da wa na ka sarkar na dis council ko to ule bat yu dalo yong I wa em burom wa snyau ba wa ra ye kri khubor frangat chakmat ka dis council wa le ye kri kam mar yo mani kinong song chnong ki wasuk ki wasan ngawum kwa au yap ki khon kinat kwa au yap ki pa ki plang yong ni ka chnong ka thau te nai te daw snyau ba ra ye kri khubor pentip ye kini khubor cha u CM em burom yong I wa le mar wut ye kini kam yo ye jiat by election yo thung ni do wi wo he chnong o man kam nong yalam yong kini ke chnong I kam te yong pai ba dang ite kin tin khuble chibul